Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Emily meminta jang UDP na mau pelang konstituensi Matthew Beyond Kurba hakalai puai trik ukala lingkot ala posan lat hep kerteng banyak kunpan siak election juga yang dor bar thawan jang ka khasihus autonomous district council na mau pelang ding ye konstituensi hakaji keran bekilar pathai kubor ba Matthew Kurba ulong bagi kam jong u kumu MLA hakin di arsna blalet no lakren hi bari ba dan kam syu ban put turoi. I'm very confident. The confidence have a job. I don't get a lot of job. Ikam kijam jongaru, bang tray ketika mati ke bang yang maplang sejak away. Bagi pajba hi ya para beliau, bar jaga bilang salang kenjir yang nya suku memiliki kunjung. Kan pensuk hingga ada marga aku radil po MLA. Ya tray kiskim berper. Anak karoi kapal sok yang jonga. Kum MLA, but kumjo su dengan long MDC kan kamsuk susu iro jingora roya para ka posisi pro ka wei, but mapra dingye rujo e, patang dingye konstitusi. Kikam ki jongai, kisawa, nongka me banda puturo ya, nongka banda yatho pi, kikam mangale kelak kerani. Kum MDC ndai, kedai ba kitau ki an per banyak pingsan cucu iki an banyak dah yang jong jai penriau ban penek yang reti dustur jengi kumba julek i kulong kuma kata ke dustur ke begini penek kenang bagi we jai dustur namla we ki persang ki we ki beriau kwa ban pinkela ya ka jing ya reti dustur jong kasih tenrai inam sya kata ban belum.